Hoćemo danas malo tračat, Pa je baš. Mislim da nismo nikad, a to je veliki dio ljudske prirode i povijesti. I navodno su muškarci veće babe od žena, zapravo. Iako možda baš i neće ispast tako u ovoj priči. Ne, zapravo hoće. Jer ja sam taj koji širim dalje, pa kao. Uglavnom, u teretani sam jučer, zadnji sat radnog vremena, radim svoje. A na podu, ispred mene, njih 4 leže, razvlače se, istežu, rade još taj neki finišer i melju. I melju li ga melju onako glasno, ne možeš ne čut razgovor, ne možeš ne slušat razgovor. I znate jak je to u teretanama, jel muzika glasna, onda se one naglašavaju s muzikom da bi se međusobno čule, pa pričaju glasno, a glas u mojoj glavi, nakon skoro svake njihove izjave, još glasniji. Govori nešto tipa, joj, dobro kaj vama je, ili ste vi normalni, ili koji kurac. A skroz neka normalna tema. Na primjer, dječje darivanje. Znaš, kao jedna je bila na rođendanu, dječjem rođendanu i kao šta uzeti tom djetetu za rođendan. Sve ima. I sad ove ostale 3 se brzo iskokodakale protiv tih roditelja. I evo jedne dodaje krstitke u jednadžbu. Kao ona kad ide u krstitke, ona si dobro procijeni kom ide. Uglavnom daje novce, ali ako zna da su ti roditelji takvi da bi uzeli te novce sebi, onda kupi igračku, pa nek se oni jebu. Ok, kao prvo, očito ne voli baš ljude kojima ide, prvi prijestup, po meni. Zaš ideš onda opće? Kužim da neke ljude u životu moraš odradit, ali jel dijete tu neš krivo? Kome ideš na kraju krajeva? I ti novci koje će si roditelji uzet, na ovaj ili onaj način će uložiti u to dijete. Okay? Ajmo biti iskreni sada. Svi smo potrošili novce koje smo ikad dobili za babinje ili za krstitke. Svi. Tako da jesmo. Ja priznam, mi jesmo. Nismo sretni zbog toga, ali trebalo je. Nije da smo rastrajbali na izlaske ili ne znam šta. Nego uložili doma, u kuću. Na kraju krajeva, to je i Davidova kuća. To je i njegov doprinos da mu bude lijepo doma. Ali okej. Znaš, ja imam neki dogovor sam sa sobom da mu namirim to na neki njegov račun dok će biti u godinama kad će mu novci biti bitni. Glupost je filozofija da imaš sad nekih tipa 30.000 kuna i čuvaš mu to do njegove 18. godine. Kao prvo, za 15 godina ti novce neće vrijediti ni pola koliko vrijede sada, a kamoli prije 3 godine. Vidite kak inflacija to sve jede, a? Tu vrijednost novca. Ali, na primjer, možeš si iskoristiti taj iznos da si pomognete s nečim doma. I onda nekad, kad će biti možda malo stabilnija financijska situacija, otvoriš štedni račun na koji uplaćuješ godinama neki džeparac od plaće, pa kamata na štednju, pa kad bude vrijeme, daš mu. Na primjer, ako je moguće, nije ni to uvijek moguće. Ali dobro, nije mi sad ovo poanta. Nisam financijski savjetnik. Ajmo natrag na one 4 vježbaljke strač partija u teretani. Jedna je kao zabranila drugima da kupuju igračke njezinom djetetu za rođendan. Jer kao šta ćemo? Znaš kaj stara, svega to zanima nekih tipa 20 minuta i onda baci tamo negdje u čošak, ima hrpu igračaka, ni ne pogleda više, to niš ne koristi. Rađe sam rekla nek se skupljaju novci ili nek se kupi nešto konkretno, tipa robica. Molim, robica, djetetu, pričamo o vrtićkoj dobi. Gospođo, čiji je rođendan, ne? Vaš? Aj mi objasni netko. Dijete koje je uzrasta da ne razumije novac, vrijednost novca. Kako će se ono razveseliti ičemu taj dan? A bubica, pa nije da ti Irena nije ništa kupila. Ona je dala novčiće da ti možemo platiti ovu zabavu u igraonici. Ali mama, ne idete li ti i tata svaki dan na posao, ja moram u vrtić, tako da vi imate novčiće. Zašto nam mora neko drugi dat novčiće? Ili molim vas, predstavite mi dijete koje se razveselilo robici. Onak iskreno, da nije fejkalo jer je odgojeno dobro, ima manire. Čarapama, tenisicama. Da, to jesu skupe stvari, ali s tim stvarima ćete uglavnom razveseliti mame. Koja će biti sretna jer će imati jednu obavezu manje za stvar koju mora kupiti djetetu. Eto. Ljutile se, ne ljutile, to je tako. Djeca vole igračke. I imate skroz krivu percepciju o igračkama, vi neki. Ja sad evo gledam po Davidu. Istina je, nešto kad se dobije, igra se s tim neko vrijeme, 20 minuta, pol sata,
i onda to završi negdje na nekoj hrpi. Ali kad tad, on to opet izvuče, ponovno otkrije, bude sretan i malo se poigra. Nekad, nakon par mjeseci, godinu dana, nebitno. Zaboravio je da to ima i onda kad otkrije, razveseli se. Onako, wow, gle šta imam. Nadalje, dođu mu prijatelji, ima igračke. Djeca si vole dolaziti jednog drugima doma da istraže tuđe igračke. Briga njih za to šta ima novo kod Mateja, ili kod Mije, ili kod Lucije i Eve. Ali imaju fora igračke. I ako su oni fora, igrat ćemo se zajedno. Ako nisu, fučkaš njih, imaju fora igračke. Igrat ću se sam. Ako nemaju, navlačit ću mamu i tatu za rukav, vrtit im se oko noge, plazit im po leđima. Bit nemoguće jer će mi biti dosadno i htjet ću ići doma gdje imam igračke. Evo, toliko je jednostavno. Zašto su igračke dobre? Ako ništa da mama i tata mogu pričat i družit se s odraslima. Popit čašu pive na miru dok se djeca igraju. Tada! Treba to nekad, to je terapija. I svaka, ali svaka igračka na ovaj ili onaj način utječe na djetetov razvoj. Ne samo one pametne igračke ili one drvene, skupe, baš svaka. Jer sa svakom igrom dijete stvara nove poveznice u mozgu i kroz igru se razvija i raste, tako da ne možete reći da je to bačen novac. To je ulaganje. Nije bačen novac ništa više nego tvoja članarina u teretani od mjesec dana, a ukažeš se samo 3 puta. Ili ne znam, članarina za Netflix koji pališ jednom ili 2 put tjedno. Ili parking koji platiš, a mogu si prošetati 5 minuta dulje i parkirati besplatno. Ili kava u kafiću negdje, a realno imaš ju doma. Znam, nije to samo kava. Ali kužite poantu, nije ni ovo samo igračka. Ona odradi svoj posao. Pa čak i da samo razveseli dijete na tih par minuta, zar nije to bitno, roditelji? I ono što možda ne znate, igračke se ne moraju baciti. One mogu imati još veću ulogu danas sutra nekom drugom, jer neka djeca ih nemaju, a ti igračke možeš odnijeti osim u, ne znam, tipa Caritas ili tak nešto, možeš pokloniti preko raznih Facebook grupa, možeš ih odnijeti u vrtić, možeš ih odnijeti u bolnicu. Postoji jedan lijepi program darivanja klinaca u bolnici, u čekaonici kod dječjih doktora. Ima kutak s igračkama i kao svako dijete si može odabrati jednu igračku. Za hrabrost. Što je dosta fora. U Karlovcu imamo jedan cool kafić ili coffee place ili donut place. Zove se Holy Donut. Imaju brutalne krafne, odnosno donate. I tamo ljudi vole proći na kavu. Pogotovo ako imaš malo dijete jer to je zatvoreni oblik dvorišta. Na miru si, znaš da ne može nigdje otrčat, građeno je, jel? Plus ima hrpa nekih igračaka. Dođeš popit kavu, djetetu privuče pažnju igračke, sjedne se na pod ili za klupu i igra se s nekakvim igračkama tamo. A sve su donirane. I to je super ideja. Tako da nisu igračke krive, nisu loše. Roditelji će reći sve ima, niš mu ne treba, sve ima i opet mene gnjavi da se igram s njim. Pa da, uloga igračke nije da zamijeni roditelja, malo bi trebalo olakšati, uvijek imamo hrpu posla i obaveza, ali s djecom se moramo igrati. Tad se stvara veza i povezanost i igračke su super stvar. I sebe malo pomladiš i zabaviš se. I točno da ih za 2 dana baciš, neki posao su odradile. Više nego neka nova majica. Mene tiče nek bude u istoj majici 5 dana, briga me. Tako da, mislim da su ove 4 vježbaljke s početka ove priče fulale ceo fudbal. Očito ne vole tu 5 o kojoj pričaju, pa je to otišlo u tom nekom smjeru. Jer mi nema druge logike iza tih stavova i razmišljenja, nema. I evo još jedna krajnost koju je nabacila jedna. Mali valjda želi one autić na akumulator što ga neki susjed njegov ima i kao stalno onda gnjavi njega i vozi se u njegovom, i svađaju se. I hoće svoj pa da se mogu voziti zajedno. Ali ja sam rekla ne dolazi u obzir, neću mu to kupit. Pa to je 300 do 500 eura, to mi je vikend u Opatiji. Sam malo onako striješim kad čujem svaki put tako nešto. Kao prvo, lijepo je da dijete želi putovati, ići. To je super, da, apsolutno. Treba ići negdje zajedno ko obitelj, provoditi vrijeme. Ali baš onako hotelu u Opatiji za vrtićki uzrast, ne znam. Meni to zvuči malo kao da se mami ide. Što isto nije loše, to je okej. I mama treba napuniti baterije. Ali ne znam, ako bi dijete bilo sretno da dobije to. Evo, ja bi mu uzeo. To je skupa stvar, da se naći jeftinije, da se naći na akciji, ko želi, ima one internet trgovine svakojake. Može se uzeti polovno ili novo, pa na rate. Aktiviraš babu i dedu malo, znaš. I s obzirom da je to tak neka malo veća stvar, tanka je sad tu linija da se i ne razmazi, pa možda tu igrat na kartu da Djed Mraz čuva takve stvari samo za dobru djecu. Ne znam, nekako mislim da bi se dijete bolje razveselilo tome nego vikendu u Opatiji. I ne samo razveselilo, nego ima prijatelja s kojim će se voziti. To je već sad ekipa, banda, klub. Na kraju krajeva,
takva neka igračka onda može završiti kod bake i dede, pa onda će se veseliti kad ide k njima, jer tamo ima to. Ne znam, svaka situacija je drugačija, to je točno. Ali prekrižiti igračke generalno, jer ih kao ima puno, jer šta će mu, jer s tim se ni ne igra, jer će ih prerast i dosadit ćemo brzo itd. Znači taj stav, to mi je glupo, oprostite, to mi nema logike. Da, ja jesam stručnjak, imam 36 godina iskustva igranja i imam 3 godine iskustva kao tata i znam šta pričam. A vi mi sad dokažete drugačije. Da. Znate proceduru, lajkaj, šeraj, komentiraj i pretplati mi se na YouTube kanal. Ako stisneš zvono, doći ti obavijest svaki put kad objavim video. Pa se čujemo onda opet uskoro. Aj bok! Pa! هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكا الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه